ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu muri 2019. Uyu munsi amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwisanzure bwo gutangaza amakuru mu karere. Ubwo bwisanzure ngo ntiburashikwako gose kuko hari ibikiboneka yuko ari bibazo nko mu Burundi. Abanyamakuru bafite ingorane zikomeye cyane rwose, ndetse harimo n'umwe twaburiye irengero Jean Bigirimana. Abategetsi na n'ubu ntacyo baratangaza, ariko bagenzi be benshi nabo benshi bavuye mu gihugu, barenze ijana bari hanze mu mahanga. Mu Rwanda urubanza rw'abantu 25 baregwa gushaka gutembagaza ubutegetsi, bose bavuga yuko bari abanywanyi ba FDLR, rwakomeje kuburanishwa muri sentare ya Nyanza. Muri ico gihugu kandi ejo niho bazoshingura imibiri irenga ibihumbi 83 y'abantu bishwe muri jenoside ya 1994 yatowe mu binogo byo mu duce two muri Gahoromanyi na Kicukiro mu muji wa Kigali. Abashakashatsi bavuga yuko umuntu afata imiti neza yo gufufahaza umugera wa sida atampungenge abafise zigaragara zo kwanduza uwo bagirana imibonano mpuzabitsina. Muravyumva muri kino kiganiro tubafitiye, ndetse n'abaza muganga. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Imbere yo kuja kwidonido mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Ari Yusufu Mugenzi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO riravuga ko bishoboka ko umubare w'abantu bahitanywe n'agakoko k'indwara ya Ebola muri Repubulika Demokarasi ya Kongo urenga 1000 uyu munsi. Uwungirije umuyobozi mukuru wa WHO Dr. Michael Ryan aravuga ko ingufu bakoresha mu kurwanya ikwirakwira ry'ako gakoko zibangamirwa n'imfururu zikomeje mu karere. Mu burasirazuba bwa Kongo hari imitwe nyeshyamba iharwanira, kandi n'abahatuye ntibafitiye icyizere abavuzi. Hari abantu kugeza ubu batemera ko agakoko ka Ebola kariho. Mu mezi ashize hari ibigo by'ubuvuzi byatewe. Iyo ndwara ya Ebola yadutse mu kwezi kwa 8 niyo yahitanye abantu benshi mu mateka y'icyo gihugu. Umuyaga w'igihuhusi witwa Foni wibasiye intara ya Odisha yo mu burasirazuba bw'Ubuhinde, wangije ibintu byinshi mu turere turi hafi y'inkengero. Abantu barenga 1,000,000 bimuriwe ahantu hagateganyo muri Bangladesh, aho umuyaga uzagera ejo ibyambo byategetswe gufunga. Deva Ariane uri Delhi yateguye inkuru mugezwaho na Odas Makado. Iki gihuhusi kirimo umuyaga udasanzwe gifise inguvu z'umurindi wa kilometero 200 ku isaha, ku buryo caranduye ibiti ndetse conona n'inyubako zitwara umuyaga nkuba. Ibubaneswar, umugwa mukuru w'iyo leta ya Odisha, umuyaga nkuba na telefone vyacitse hatari hake, cane cane mu muji wa Puri. Abakurikirana ivy'ibirere baragabisha ko inzu zose ziri mu kiyaya c'ako karere zishobora guhitanwa n'ico gihuhusi. Abarenga umuriyoni babaye barimurirwa mu kibanza cagutse, aho banigishwa uko bokwigenza ngo ntihononekare vyinshi. Ubuseruko bw'Ubuhindi buri ku nkengera z'ikiyaga busanzwe bubangamirwa n'imiyaga nk'iyo. Nko mu 1999 abantu barenga 8,000 barahitanywe na mwene ico gihuhusi. Abadiplomati b'ibihugu by'Uburayi na Amerika bakemanze icyemezo cya leta ya Uganda cyo guhagarika by'agateganyo abanyamakuru kubera impamvu z'uko ngo bishe amategeko agenga itangazamakuru ryo kuri radio. Urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'ibinyamakuru rwategetse ko ibigo bya televiziyo n'amaradiyo 13 bihagarika abanyamakuru 39 barimo abayobozi. Byagaragariye benshi ko ari igihano kuri ibyo bigo kubera ko byatangaje ifatwa rya Bob Wine, umucuranzi w'icyamamare akaba n'ubudepite. Mu itangazo basohoye, abo badiplomate basabye leta ya Uganda kubahiriza amategeko no kwemerera abanya-Uganda kubahiriza uburenganzira bwabo bwa demokarasi hatitawe amashyaka bakomokamo. Mukomeje kumva amakuru kuri BBC Gahuza miryango, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri mirongo ya FM muri Goma na Bukavu, ku mirongo ya shortwave no kuri Facebook Live.
umuryango w'abibumbye uravuga ko igihugu cya korea ya ruguru cyagize umusaruro muke cyane utarabaho muri icyo gihugu mu myaka 10 ishize. Icyo gihugu gifite ikibazo gikomeye cy'ibiribwa. Inkuru yateguwe na Michael Bresto, murayigezwaho na Jacques Niyitegeka. Ibura ry'imvura, uruzuba rwinshi n'imyuzure biri mu byatumye korea ya ruguru igira umusaruro mubi cyane kurusha iyindi mu myaka 10 ishize. Icyegeranyo cya ONU cyo mu kwezi gushize cyasanze abanyakoreya ya ruguru miliyoni 10, no kuvuga 40% by'abaturage badafite indyo ihagije. Korea ya ruguru imaze imyaka myinshi icungira ku nkunga y'amahanga kugira ngo ibashe gutunga abaturage bayo, ariko imfashanyo yaragabanutse mu myaka ishize kubera ko amahanga hafitiye uburakari icyo gihugu kubera gahunda yacyo y'ingufu za nucleaire n'ibindi bitwaro bya rutura. Kuwa kane, Korea y'Epfo yavuze ko nta mugambi ifite wo kohereza imfashanyo y'ibiribwa muri Korea ya ruguru. Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yafunguye ku mugaragaro umusigiti munini kurusha iyindi muri icyo gihugu wubatswe mu mujyi wa Istanbul. Umusigiti wa Kamlika ufite iminara 6, ushobora kujyamo abantu 63,000. Uwo musigiti watwaye akayabo k'amadolari miliyoni 100 watangiye gusengerwamo mu kwezi kwa gatatu. Ni umwe mu misigiti ikomeye yafashijwe na Perezida Erdogan. Abamunenga baravuga ko ari isesagura ry'umutungo w'igihugu, ariko leta iravuga ko ari umwe mu mirage y'igihugu cya Turkiya. Abarwanyi b'umutwe w'abatalibani wo muri Afghanistan banze icyifuzo cyatanzwe n'akanama k'abayobozi gakondo Loya Jirga cyo guhagarika imirwano mu kwezi kw'igisibo cy'abayisilamu ko Ramadan. Itangazo ryasohowe n'abatalibani ryavuze ko abahuriye muri iyo nama ibera i Kabul bafatanije na leta. Bavuze ko bari mu biganiro na Amerika barebera hamwe uko bahagarika ubushyamirane. Bavuze ko bazavugana n'abandi batalibani banyafghanistan ibyo barimo nibirangira. Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yari yabanje kubahiriza ibisabwa na Loya Jirga, atangaza kurekura imfungwa z'abatalibani 175. Cyagaragara ko ari igikorwa cy'ubushake bw'ubwumvikane. Florentine, urakoze. Ari Yusufu Mugenzi kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Uno munsi n'umunsi amakungu asanzwe ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. N'umunsi ushitse ubwo bwigenge mu bihugu bimwe bimwe budakwiye, aho mu birenga 20 biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara muri Afrika ibintu bimeze nabi cyane nk'uko bimenyeshwa n'icegeranyo c'ishirahamwe Reporters Without Borders c'uyu mwaka. Muri ivyo harimwo u Rwanda mbere n'u Burundi, nk'uko navyiganiwe na Arnaud Froger ajejwe umugabane wa Afrika mu ishirahamwe Reporters Without Borders. La situation au Burundi, elle est extrêmement alarmante. Ibintu ntibimeze neza ku byerekeranye n'uburenganzira bw'itangazamakuru mu Burundi. Rwose ntago bigenda byerekeza mu nzira nziza. Amaradiyo mpuzamahanga akomeye BBC n'Ijwi rya Amerika byarahagaritswe ku buryo butumvikana. Ubukanguramatwara n'ubutumwa bwa leta nibyo abanyamakuru bemerewe kuvuga, bikaba kandi nabyo bigenwa mu nyigisho zo gukunda igihugu umukuru w'igihugu abaha. Dukomeje kandi kubona abanyamakuru bahunga igihugu. Mu Rwanda naho ibintu ntibimeze neza. Kugira ubwoba bwo gutangaza inkuru zimwe na zimwe birahaboneka cyane. Kandi igitabo cy'amategeko ahana giherutse gusubirwamo giteganyiriza ibihano abanyamakuru bashushanya cyangwa se bagasebya umukuru w'igihugu. Pour des journalistes qui caricatureraient, qui diffameraient le président de la République. Ariko umengo u Rwanda n'u Burundi byaratakaje ibibanza ugereranije naho vyari mu cegeranyo c'umwaka uheze. Le Burundi se maintient à la 159e position. Uburundi bwagumye ku mwanya w'159 ku bihugu 180 biri ku rutonde. Ni ukuvuga ko nta ntambwe yigeze iterwa. Kandi rero iyo igihugu kiri muri icyo gice cy'urutonde biba bishatse kuvuga ko uburenganzira bw'itangazamakuru bwanizwe cyane. Biba kandi bishatse kuvuga ko gukora umwuga w'itangazamakuru biba bigoye cyane mu gihugu nk'icyo ngicyo. U Rwanda rwo rwagiye imbereho umwanya umwe, ubu ruri ku mwanya w'155. Nibyo koko nta makuru y'abanyamakuru bishwe twabonye nk'uko bikunze kuba mu Rwanda. Umwaka ushize ibikorwa byo guhohotera abanyamakuru byari bikeya, ariko ikiremereye cyane abanyamakuru n'ubwoba bafite bwo gutangaza inkuru zimwe na zimwe. Hari ibikorwa bike by'ihohoterwa
kubera ko abanyamakuru bigengesera cyane mu kazi kabo. Rero u Rwanda ntiruhagaze neza ku byerekeranye n'ubwigenge bw'itangazamakuru. Arnaud Froger wo mu ishyirahamwe Reporters Without Borders. Uyu munsi rero ushitse abanyamakuru b'abarundi barenga 100 uyu mwaka ugize 4 barataye baromoka kubera umwuga wabo wari ubangamiwe kuva muri 2015 Perezida Petero Nkurunziza afashe ingingo yo kongera kwitoza bigatera imidugararo mu gihugu. Nabajije ukuriye igisata kijejwe kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu no kurinda ubuzima bw'abanyamakuru mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanyamakuru Federation Internationale des journalistes Ernest Sagaga, kuko ico kigo cabo cari gisanzwe gifasha abo banyamakuru. Ndamubaza aho bagejeje kubafata mu mugongo. Azi ko benshi bahigwaga butware, icyo twashatse rero kubafasha cyane mbere cya kugira ngo turebe ko twababonera inkunga bo n'imiryango yabo bashobora kujya ahantu bafite umutekano. Harabifuje gusaba ibyo nakwita ubuhungiro, ndaho twagiye tubafasha. Ikindi twakoze rero nuko twagiye dukorana cyane cyane n'imiryango mpuzamahanga kakanama kabone gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kugira ngo twumvishe abategetsi b'u Burundi ko bakwiye gukurikiza amategeko ubwabo y'u Burundi abagenga duhereye ku itegeko shingiro, ariko n'amategeko mpuzamahanga nabo bemeye ashimangira ubwisanzure bw'itangazamakuru, ndetse twafasha abagenzi bacu kujya mu rukiko rwari yashyirahamwe rya Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane nyuma ya tegeko bigeze gutora abanyamakuru bavuga ko rikandamiza itangazamakuru. Baranatsinda, leta y'u Burundi isabwa gusubira muri iryo tegeko nubwo bitakozwe. Amaherezo itangazamakuru rikenewe muri demokarasi nyayo kugira ngo abagenzi bacu bo mu Burundi n'abandi bo mu karere bashobora gukora mu bwigenge. Hari uwo mwuga wo gutangaza amakuru ugikeneye gukogwa, bakeneye gusubira mu gihugu bakongera bagakora ukuri kwamye. Intambamyi mubona zisigaye n'izihe? Hari ico kiriko kirazikogwa ko nazo? Intambamyi ikomeye cyane cyane n'ubushake buke ku ruhande rw'abategetsi bwo kwiyumvisha ko nzi ko babizi neza, ahubwo singira ngo no kwirengagiza akamaro k'itangazamakuru, no gutanga umuganda wabo mu gushyiraho ubutegetsi buhamye. Bakunze kuvuga ko ubutegetsi buhamye buri gihugu burangwa n'ibintu bitatu. Hari kuba hariho demokarasi, no kuvuga ubutegetsi butangwa n'abaturage mu matora. Hari ubucamanza bwigenga. Icya gatatu bakunze kuvuga ni itangazamakuru ikigenga, kuko itangazamakuru ni nk'indorerwamo umunyagihugu wese yareberamo ukuntu ubuzima bw'igihugu bumeze. Niyo tubona abantu b'abayobozi bamwe na bamwe bibasira itangazamakuru, ko abaturage nibasanga ukuri babwirwa gushyira mu bibazo abayobozi, n'usanga kenshi batangira gutanga imbere bakabuza abanyamakuru gukora akazi kabo. Ernest Sagaga wo mwishirahamwe mpuzamakungu ry'abanyamakuru. Iyi ni BBC Gahuza miryango, tugeze ku isaha imwe iburi minota 26 nako 16 i Bujumbura ni Kigali. Gahuza miryango ibajane mu Rwanda habayoboke b'umutwe wa FDLR baregwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba bakomeje kwiregura mu rwego rusubiramwe imanza rwa sentare idasanzwe imanza z'iterabwoba ruri i Nyanza mu ntara y'Amajepfo. Abireguye uyu munsi ni 4 barimwo umwe yahoze mu gisirikare, nkuko byagenze mu iburanishwa ryejo, nkuko byagenze mu iburanishwa ryejo. Ndatinda ndabishobore. Hari abemeye yuko bari bazi umugambi wo kurondera abanywanyi umutwe wa FDLR wari kurakogwa, ariko ngo ntibabivuga. Ariko rero ntibemera yuko bari bavuga yuko bamenye uwo mugambi wo kurondera abanywanyi umutwe wa FDLR, ariko rero ntibawitabiriye, mugabo ngo ntibabimenyesha n'abategetsi. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwamutse. Ndamyubuhaki Silver wabimburiye abandi kwiregura uyu munsi ni umugabo biboneka ko akuze. Yabaye mu ngabo za Habyarimana mbere yuko FPR ifata ubutegetsi mu mwaka wa 1994. Yabwiye urukiko ko uwitwa Bavugirije François nawe wabaye mu gisirikare yamugejejeho umugambi wo gushakira abarwanyi umutwe wa FDLR, ariko ngo utera utwatsi.
ngo yamusabye kohereza abahungu be babiri mu gisirikare cya FDLR ariko aramuhakanira ndetse ntiyanatanga inkunga y'amafaranga yasabwaga nk'ayo gufasha urugamba. Undi wireguye ni Esperance Mugabekazi uvuga ko yakoraga ubucuruzi bugenda neza mu mujyi wa Kigali. Yabwiye urukiko ko yamenyeshejwe na mugenzi we bakorana umugambi wo gukusanya inkunga yo kohereza muri FDLR. Gusa yavuze ko uyu mugambi yawamaganiye kure kandi ko yafashwe yari mu nzira yerekeza ku gipolisi gutanga aya makuru. Yavuze ko ateye ubwoba yaramaze kugezwaho. Yemeye ko hari intumwa za FDLR zagiye zigera iwe ku buryo butunguranye zimusaba inkunga y'amafaranga ariko ko atigeze ayatanga. Mugabekazi yabwiye umucamanza ko nta na rimwe yigeze aha agaciro ibyavugwaga n'aba bantu. Iyi ikaba impamvu atatanze amafaranga kandi yari ayafite. Musabyimana Jonas we yabwiye urukiko ko yashimuswe mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2017 akaza kugaragazwa nyuma y'amezi 4 umuryango we waramuburiye irengero. Nawe yavuze ko yegerewe na bamwe mu bashakishaga abarwanyi bakamusaba amafaranga cyangwa akemera kohereza abana be mu gisirikare ariko ngo nta na kimwe muri ibi yemeye gukora. Kubera ko biregura basimburana bishobora gufata igihe kirekire ngo bose baheture. Nyuma y'umunsi wa kabiri wiburanisha 6 bonyine nibo bamaze kunyura imbere y'urukiko biregura. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza miryango, Inyanza mu ntara y'Amajyepfo. Tugume mu Rwanda hashize umwaka bari mu gikorwa cyo gutaburura imibiri y'abantu bishwe muri jenoside mu 1994 batawe mu byobo rusange mu karere ka Gahoramani n'akarere ka Kicukiro mu gisagara ca Kigali. Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu Ibuka ukavuga yuko imibiri irenga 83 imaze gutabururwa muri ayo mezi 12 ikazoshingurwa mu cubahiro ejo bukera Rwibutso rwa Nyanza Kicukiro. Navuganye na Naftali Ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka abanza kunsobanurira uko ico gikorwa cejo giteguwe. Ubu imibiri yaratunganijwe yashyizwe mu masanduku hanyuma tukaba twiteguye kuzayishingura ejo bite ababo bakekaga bamenye n'abakekaga ko ababo biciwe hariya bakaba biteguye kuzaherekeza mu cyubahiro ababo. Ariko hakaba hari n'indi mibiri y'abantu bakeya bagera kuri 20 yaturutse ahantu hatandukanye mu karere ka Nyarugenge ndetse na hano i Gahanga mu karere ka Kicukiro. Iyo mibiri nayo mu rwego rwo guhuza igikorwa yose hamwe ikaba yakusanyirijwe kuri uru rwibutso rwa Nyanza Kicukiro akaba ariho izashingurwa. Mufatiye ku makuru mumaze kubona mumaze kuronka iki gikorwa kizobandanya cyo gushakisha imibiri canke ni yose mumaze kubona mukurikije amakuru mwashoboye kuronka? Ni igikorwa kizakomeza, hazakomeza gushakishwa amakuru. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye, ntiwavuga ngo amakuru wabonye yarahagije, imibiri niyo yonyine yabonetse yarangiye. Twabonaga mu by'ukuri amakuru menshi ariko tukavuga ngo tuzakomeza dushakishe amakuru n'indi mibiri yaboneka nayo yashingurwa mu cyubahiro. Abantu bumva ibitigiri bimaze kuboneka, hariho abantu bibajije bati mbega byagenze gute kugira ngo abantu bicigwe muri turiya duce bangana kuriya? Nimbara abantu basanga nkaho bahungiye mu kibanza kimwe canke bagenda bitwa bakaza gutabwa ngaho hantu. Mu by'ukuri nk'ahantu mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu mugambi mugari wo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi, hari mu hantu mu bijyanye no kwitegura bari baracukuye ibyobo bazashyiramo abatutsi kare mbere y'umugambi nyirizina wa jenoside. Usanga rero ni ibyobo byari bizwi byacukujwe byakurikiranwe n'ubuyobozi bwariho mu gihugu, ku buryo usanga imibiri y'abantu bajugunyemo ntabwo ari imibiri y'abatutsi biciwe hariya ikabuga gusa. Usanga hari n'ahandi hatandukanye mu mujyi wa Kigali aho babaga biciye abantu mu mihanda cyangwa ahandi hantu, imodoka zigaterura iyo mirambo yose zigenda zinaga zijugunya mu byobo byari hariya. Arakoze kunkosora Vedaste mwise neza kuri ibyo bibanza hamwe muho bataburuye iyo mibiri hitwa Gahoromani. Si Gahoramani rero nkuko narimeje kubibabwira. Rero nkuko mwumvise Naftali Ahishakiye yabivuze, ico gikorwa cyo gushakisha iyo mibiri kimaze umwaka
umwaka wose. Inyuma y'igihe c'ukwezi kumwe ico gikorwa gitanguye, umunyamakuru wacu yaragendeye akarere ka Kabuga aho hari hamaze gutabururwa imibiri 18,000. Tumaze guhitisha iyo nkuru twahamagawe na James Munyandinda ari mu Faransa, atubwira yuko yari umugwanyi mu mutwe w'inyeshamba za FPR Inkotanyi, akaba yarabaye no mu mutwe wari ushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Yaduhamagaye avuga yuko yifuza kunyomoza amakuru twahitishije, yavuga yuko abo bantu bose bishwe n'interahamwe kuko ngo atari ukuri. Munyandinda yavuze ko harimo benshi bishwe n'abari nyeshamba za FPR Inkotanyi yararimo nawe nyene. Umve uko James Munyandinda yabivuze muri ico gihe. Icyo nyomoza jewe nuko aho za Kabuga abatutsi bahiciwe bicwa n'interahamwe, kandi nabwo zitari zonyine zari zaracengeyemo n'abakomando ba FPR bishe abatutsi. Ni ukuvuga ngo Kabuga itarigarurizwa n'inkotanyi. Abatutsi benshi bishwe aho za Kabuga kuza kugera za Kigali hose bicwa n'interahamwe. Ibyobo bashyinguwemo byari byoroshye kugira ngo nyuma ya jenoside amagufwa yabo menshi yagiye atabururwa ajyanwa mu nzibutso za jenoside. Ariko amagufwa arimo atabururwa ubu ngubu, ndakubwiza ukuri yuko ayo magufwa uzakurikirana cyangwa se wumve n'ukuntu aho mwajyanye ikiganiro ejo babivuze. Ariko ngira ngo abantu bapfuye bishwe muri jenoside ni benshi cyane, kandi hari abantu cyane cyane mu bahagarariye Ibuka bavuga ko hari abaturage bagikomeje guhisha aho imirambo imwe y'abo batutsi yahambwe. Ari nayo mpamvu bifata igihe kirekire kugira ngo bamenye aho bose bahambwe. Ari nayo mpamvu barimo bataburura iyi ngiyi ubu ngubu. Reka ngwingero, ni ukuvuga ngo ibyobo by'abantu bishwe n'abakomando b'inkotanyi byakorwaga mu ibanga ryo hejuru, ku buryo n'umucikacumu cyangwa umututsi wese wagaragaraga muri ayo manama ntiyatahaga, baramwicaga. Iyo bamaraga kwica abo bantu babanagaga mu misarane imwe, iyo yabaga yaranazwemo abatutsi n'interahamwe, iyindi bashakishaga ahantu hari imisarane hirya no hino mu mago y'abantu. Ariyo mpamvu kugeza ubu amago menshi muri Kabuga, amago menshi muri za Nyagasambu, amago menshi yo muri Gikoro, ntago abaturage ba nyirayo bazi ko harimo n'amagufwa yanazwemo, kuko byakorwaga mu ibanga. Iyo babicaga hari abo batwikaga, icyo ni icya mbere, amagufwa yabo yaba atakongotse bakayarundanya hamwe bakanaga mu misarani. Ariko Munyandinda, none wowe uri aho ngaho mu Bufaransa, ugahita uwemeza neza ko ayo magufa ari ay'abantu uvuga ko bishwe bitandukanye n'abantu bari i Kigali aho bibera, ubishingira hehe? Akubwira yuko kuva indege ya Byimana yaraswa, nari mu Rwanda, nari mu high command ishinzwe kurinda Paul Kagame. Iyo yatangaga amabwiriza yaba we yaba Kabarebe, iyo habuga raporo zo mu gisirikare bakunda kwita ngo ni Sierra India Tangu, bivuga ngo situation report, bayitanga buri munsi nimugoroba bavuga uko ibikorwa byagenze. Ibyo byose ku cyombo iyo byavugwaga, buri musike wese wabaga ari hafi y'icyombo yarabyumvaga. Ibi ndimo kubwira ngo ndabikubwira nk'umuntu wabibayemo, n'uvuga ngo wabikurikiranaga umunsi ku wundi, cyane cyane ko nabaga mu bari bashinzwe gutanga ayo mabwiriza no kugenzura ko abahutu bishwe, abatutsi bishwe. Kuko no kwicwa kw'abatutsi nabyo kandi bivuge neza ubyumve kandi byumvikane. Uretse gato, nabo wabigizemo uruhare rero. Ntabwo nigeze nica umuntu wese muri 1994, yewe nta nubwo bigeze bica abantu muri 1994 mpagaze, kuko Kagame ntabwo yajya akunda kujyaho barimo kwica. None kuki wategereje imyaka 24 yose kugira ngo ibyo bintu uvuga ko ari amakuru ufitiye gihamya ubivuga ubu ngubu? Ibi bintu ntabwo mbivuze uyu munsi ndimo kuvugana nawe, natangiye kubivuga jewe hamwe na bagenzi banjye kuri Radio Nyabutatu guhera mu 2009. Twashatse kumenya ico leta y'u Rwanda ivuga kuri ivyo twari duhejeje kumenyeshwa na James Munyandinda, ariko ntiyagira ico itwishura. Reka ubu naho tuje mu kiganiro baza muganga na Jean Claude Mwambutsa.
umugoroba muhire inshuti za BBC, ikaze muri iki kiganiro kidufasha gusobanukirwa ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi turaganira ku ndwara y'imitsi cyangwa imyakura. Kuri uyu mugoroba turi kumwe na muganga Charles Nyandwi wo mu ivuriro Green Hope Life rifasha abantu bahuye n'ibibazo by'imitsi. Muri iki gice cya mbere muganga Nyandwi aradusobanurira icyo imitsi ari cyo n'ibibazo ikunze kugira. Hanze hadukoresha ijambo ryitwa imitsi, ariko ubundi ni imyakura mu kinyarwanda nyacyo, bivuga imitsi ivana amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri ajyana mu mutima cyangwa iyakura mu mutima ajyana mu bindi bice. N'igice kindi cya kabiri kigendanye n'imitsi ikorana n'ubwonko n'urutirigongo. Iyo mitsi rero niyo ihuzanya kugira ngo ubuzima bw'uyu munsi turema cyangwa se umuntu nyamuntu abe yuzuye. Ibibazo bikunze kubonekamo cyane mu burwayi bukunze kubonekamo cyane niyo mitsi ya kabiri cyane ikorana n'ubwonko, kuko niyo inanirwa, niyo icika intege, bigatuma amakuru itwara buri munsi itagisinze itagihagarara, ikaba idashobora kurangiza inshingano zayo. Nka nerve sciatique ni umutsi ukorana n'umugongo ukontorora muvuma zacu. Ariko uwo mutsi umeze ute ko uvugwa cyane? Niye mpamvu abantu bawutindaho cyane? Ni umutsi uvuka nko mu itako ukamanuka mu kuguru kagera mu kirenge, uba uhuje urutirigongo n'ibice by'ukuguru cyangwa se n'ikirenge. Ni naho umubiri utangira information zigendanye no gukoresha urutirigongo. Iyo mutsi ugize ikibazo utuma umuntu atongera kugenda nk'uko byakagombye, yaba ahagaze ajya kwicara bikananirana, kuko niwo utuma ikitwa muvuma cyangwa se kugenda cyangwa gukora k'umubiri kubasha kujya mu bikorwa. Uwo mutsi rero iyo ugize ikibazo uhagarika ya mikorere kuva ku bwonko, information zihawe cyangwa se amakuru atanzwe kugira ngo agere mu kirenge ntagagerayo. Nawe utuma umugongo wacu ubasha gukora. Imitsi wavuze ngo minaniro, imitsi itwara mu bwonko, iyo mitsi yo ideye. Dufata urugero nk'imitsi yo mu mutwe, nk'iyo ngize guhangayika cyangwa ngize stress, ya mitsi ikura amakuru ku bwonko cyangwa se yavana ku yajyana irananirwa, ugatuma iziba. Noneho ukajya kumva ngo yaviriyemo imbere. Ni ukuvuga ngo ni imitsi iba yazi gukora akamaraso arimo gutemberamo, agahagarara ntabashe kurangiza, ntabashe kugera agomba kugera. Hari guhora umuntu arwaye umutwe, ni ikimenyetso cyo kwereka ko imitsi yo mu mutwe itameze neza. Hari ikibazo kigendanye na hano mu bitugu, kwa kundi umuntu aba yicaye nabi, yakoze umugongo yawuhese nka demi-cercle, nk'igice cy'uruziga. N'ubu wicara gutyo uzajya umenya kurimo kwangiza urutirigongo rwawe. Ya mitsi yakagombye kuba irimo gukora neza uba wayifunze. N'ubwo uba wibwira ko wicaye neza, ariko uba urimo kwangiza urutirigongo rwawe. Ya mitsi iraziba ntongeye gutembereza amaraso. Ntabwo twarangiza n'imitsi yo mu mavi, mu ngingo. Wamureba itavuga imitsi yaraje yarahindutse umukara yarizingazinze, wareba mu mavi, inyuma mu mavi ugasanga hameze nk'udushami tw'insinga dukwirakwiza amashanyarazi, ariko aba ari imyanda yagiye mu mitsi imbere, iyi mitsi kizinga. Wareba ibirenge by'umuntu ugasanga byarabyimbye. Ni ukuvuga ngo amaraso aba yamanutse ariko ntashobore kuzamuka. Iyo amaraso ageze mu kirenge ntazamuke, niyo mpamvu uzajya kubona abadiyabetike babaca ibirenge, amaguru, kubera ko ya sukari igeramo ikagumamo ntiyongere kuva aho yagiye, ikangiza ya mitsi, ikateramo ibisebe. Bivuga ngo rero imitsi ni myinshi, ishobora gufata ibirenge, ishobora gufata ku maguru, ishobora gufata umugongo, n'iyafata mu mutwe n'ahandi hose hatandukanye. Mu bitugu cyane ho ni habi, kuko arthrose cervicale ni imitsi yangiza hano mu bitugu aho umugongo uhurira n'ijosi. Iyo rwose imaze kuzengereza abantu benshi cyane, kuko baragenda bakicara mu kazi, akaba arimo gukora akazi aragatumika neza, ariko yicaye nayo yafashe icyicaro kitameze neza. Abantu bakora imirimo yo mu biro, bakora akazi kicaye kadazenguruka cyane, nibo bagira cyane ibibazo by'imitsi. Kumara igihe uhagaze cyangwa wicaye cyane uba urimo gutuma amaraso aguma ahantu hamwe. Ya maraso agumye ahantu hamwe rero bituma ya mitsi itangira kugira ibibazo. Bivuga ngo wa wundi ukora muvoma we ntago agira icyo bibazo. Hari uburyo ushobora gukora kandi na ya mitsi ntigire ikibazo. Ntabwo twakeka ko nibwo buzima bwacu bwa buri munsi, ahubwo tugomba kumenya imyicarire yacu. Niba twicaye umugongo wacu ukaba urambuye. Ikindi nibigushobokera numara iminota 40, numara isaha, uhindure position, uhaguruke cyangwa se wicare niba ari uhagaze. Muganga Charles Nyandwi arakoze. Namwe bwe mwese mwadukurikiye, tuzosubira ejo mu mvo n'imvano.